My more kwaba and founder GC and pages so Mestro subscribe to my channel. Now found some ya bell on the so obey a notification and the sano news and betum be a kukrum obey a beauty and answer obey a share ewo GC and page and also when we sema echo so ewo or my gun name meeting a day ajua sechi. Na that mango youth for more or when you prepare. Na adofeba kaya 2021 year see me come here kwesa say youth no yeni abre yeni so abie afa politics ho and then this for na MPP for mo ani abre papa mu penifo no so mo anya steady youth yeni bra abre no ye de bebo mo so enti anu ko social media comment e benya asem keto akwa and na no fix the country here by come and see and youth yeni abre mo che say he de ebesi bia e say Ghana for penifo omo fix the country now my Ghana I want natural resources be brave. I chase any timber you will be, gold you will be, diamond, ebony, any of any cocoa, and you'll be will be my Ghana. So my Ghana call you crack. Now this sent in a Ghana for this city on Wakatina, a year. More Europe countries in this one, and this is America, Trinidad as you will offer cameras in this one, and I came to the answer with a crack. Almost chess and perifunupo, omumpo, as almost fix on my Ghana because omoko amanonia, omunyame or on the islands on Bagana, no more by your mind of bassa, no with the Yesica. And you to the any abre. Any brain abreno. Just any abre people food and this because our two parties in your mind Ghana society, who may be a pussy. In the persistent near the party for Roba. Now, I'm saying some to fix the country, now the idea of man is to say Ghana, you to name your man and your brother. It's a shame to the politicians, no more hip politicians, I can't one out your boy. Muye hip hop, you to Ghana, you to Muye, you rough. Now, that man go you to form more, and I just more rejected and more MP. Edia come on, and they say, baby, Sala or Memu, and I just MP. And the chess or MP, what's the sign one and was or the cock of my youth in so much in the cellar, and the youth in this papa, and Henny. Faumuko, ye pemo, ye peduma. And mo what this is what I say. 1 cup say 2 cup. Obi crowd me dem 1 cup. Sisi obedi awie. Enti papa fa mo ko ye mpemo ye pe job ye nya papa. And you teach to mission ya me mess aside mo bag si esa so gogu MP ne kan mo so onje no mo ko because first no and na wo to me the t-shirt and mo angwa sugar salt e de come enkrofo na mo ato aba mamo. Na this year ya 2021 22 23 24 many politicians no you go see something some by my t-shirt na mo na ngwa na agibio ma mo nka mo behu sisi na ye pendwuma fix the country fix the youth fix baby na chese ye ko enti da man go youth for mo ani abrepa na ye hwe video do kakra ya busu for me cheche mu nyina me gidi se nyame adoro mo bia ho ye edi am je so ni Olumamba me a political activist na breaking story am nsaka ne se emabunu e woda mangu ye se ne emrache bedwani o woda mangu eto emo 50 bucks se wo de kwakoma adehia e woda mangu na amo nso atumi de edi sala eda yanim nyame adoma ebena dai ye se package ni koduru ya amu yi free ka ni mu digu fom no mabunu ne wo ho nso asa paake emo no asa de agu ka ni mu se onfa mo ne nko amu hia mo na emu hia enwuma they need jobs nyame anu rekre ni mani age control fisi ni suma ni na ne yehwe video ni ne zamra
Anamuntu amabunu yatu nyame anim ne kurani amamanya anidaso se oman kronkron Ghana will work again. Oman no besa gina ne naso bio. Se anamuntu yi ekoso akosi 2024 emrase bedwafo nani beba omho so. Na ama ye responsible kakra e de ama ye constituency because ye to abama kwabrane anu akopie mu nkra pumpuni mantem onwe constituency ne ho. De odwen hwa ye ne yie yom ne ne nkanko ne mpuntu. Nemo onwe constituency ni mpuntu ti da bia na amositena mo ayeshepe amositena mo ayi na constituency ni ho che no eno enye great service to the nation. The other day me kan say so emrase bedwani na efie nan ne beso na obeba fie na efie bani mu no wo de ahunya na eba fie abra constituency na obeda ano no empuntu nyuma ankoso a you've done a very great disservice to the nation. Etinei emabru na muntu amatu no nyame anu mrekweni mani age ho pa metwa mu prusen e wo sa kwan na amofa so no na sane me kan ye no oman kronkro Ghana pempenso adru no ye hia empuntu nyuma ye hia enyuma wo man mu sane be emabru no benya biaye empenyin sise empenyin to se ko mabru diem eti se ye mabru no ya mpadwuma pa bia ama anye na amabra boye basa ebra ne so a enfo ne ba betena dwa so abetoto nema eti asi ye pushi ye mpanyifo no bo nyansam wasomdwe kwan so na amonso etumi epe daache papa bi edemaye eti anamontu adamangufo na tun nyamienu mrekweni mani age ho pa. And I would like to use this opportunity to advise each and everyone said 2024 elections media ka amenko a MPB onye na adwe so de na esgasha beche ame de develop your constituency ye nto abantia no obebi sa se kwan ben so ne be fa so ebehu se asumasi na obentin o de na esgasha beche ne enwoma da ho ye tintim nwoma so de becha ye don sa hyenkrata ase ebra no so no de ehwama ne de wakogina mranim tansa bi ho a ye tumi de abo me hu ne se yetu sa na mo na ne mo betumi abo ma oman kronkron Ghana fa ne ntuma pafra etisa adabia na masetra mu be hyepe ne ye constituency ne ho akere no but me hu ne se we ye MP you are more like a shepherd ne chese ogwanhwefo and ye timamufo ni constituency no is acting and as we are like sheep what I say and a good shepherd bia no be se enwan a ode amukwa didi na didi ame ansa no no bedidi but na de ne hu emrase bedwafo no bebre didi ame abo mafuru be anya japade pempemankoma abra constituency na beda no no se bi mpuntu enkoso what I say enti no da bia meka se wokọ ahomegiem asa na MP na constituency na obeda no no enya mpuntu nyuma bia you've done a very great disservice to the nation. Eti anamontu adamangufo na tuneye moma yenya ise ebra so ekoto aba no ne ye gbibi afiro bi ho ni nyina kan obi na ma ye mpanyifo no nye responsible no because nipa ne ba oba no why I position is a position bi obenya mfasode wo ho eti nipa ne ba oba no onim so oyi sika to obem a mo beto aba ma no ti se oyi sika ne to na onya abato no komra se bedwa fie na wanye mpuntu nyuma bi a onim se 4 years to come no oma maburu ni sika se amon konkrase enko convincing crofo ma monto aba ma anwa amobeye etire da bia no na mutrimo ya mode amokomra se bedwa fie ho a amon lobby for project amon nya bibi mfa mo constituency no cause onim se 4 years ne so no be iska ne to obem a ye ho ba pu bribri ni asa ato aba na mo but anamontu adama ngofo ye tui se nyina ye tu sa na mo no ni ama MPC na hu se sebe man shall not live by bread alone nemom amonya nyuma maye amonya mpuntu nyuma ewo ye constituency ahodo mu maye ya at least abema maye responsible na mo nso koduru emrase bedwa fie wa amotwa amani abehwe eti anamontu amrante na tu no menkasa enha masumdwie nti no de meka ne sa na montu no amaya ade nyamienu me kure nie mani aso nyame nkoso anhira ho ma nkwatente ahodi wom na mini musa MP no free biaye ho ekofie no obenya disuade pie free mu a ono nso beba na obabeboa omo amamo nso anya nnwumaye eno ne ade a oman kronkron Ghana ye hwehwe dan ne dan nyina madane afidie eso anoma makwanya oman kronkron Ghana kanko ne mpuntu nti ene nei no maboso asum ka kire ya adnopa awie nwumre ne nimu din kita ho e wa abefo pramaso no eti nyame nhyira mu nyina nso se mo hwe video ya mo besa hye ama video no nso adu akiri
edi amegye so ene olumamba me political